این سفر با هم به تماشای یک گوشه دیار می رویم. اینجا گل و سبزه ها و مشام بوی بهار را می آرند. پیریخ ها کنار این زیبایی ها مقام دیگر را دارند. این پیریخ ها مردم محل میگویند که عمر خیلی هم طولانی دارند. چشم و آب پای روان باشند قسمت دیگری سفر ماست. من بار نخست است که اشتر و غیر از آنه که در باغ حیوانات البته دیدم در این طبیعتی زیبای تاجیکستان میبینم. چه خوش است با اشتر به سیر طبیعت برآمدن. همه این زیبایی ها در کدام گوشه تاجیکستان است؟ توچیکاباد. البته همگان میدانیم که برای بیشتری نفران سیر و سیاحت نمودن این یک شغل دوست داشته است. اما نفران زیادی دیگر با اون خاطر به یک موضع، به یک دولت، به یک کشور و البته به یک منطقه سفر می‌نمایند که با عرف و عادت، تاریخ، فرهنگ و ظرفیت‌های خاصی همان منطقه آشنایی پیدا نمایند. ما نیز از شمار همین نفرانیم و این لحظه ها به خاطر آشنایی بیشتر پیدا نمودن با ظرفیت‌های خاصی ناحیه توچیکاباد و البته عنعنه و رسم و آیین‌هایش به ناحیه مذکور وارد می‌شویم و شما نیز بینندگان عزیز این لحظه ها ما را همراه باشید. سفر به هر گوشه کشور عزیز تاجیکستان البته به کس راحت و دلخوشی و طبع بالیده را اهدا کرده می تواند. ما را مهر وطن به هر منطقه دیار می رساند. وجود ما از این محبت لبریز است و قلب‌های ما سرشار از آبادی روزگار. اگر ما به ناحیه توچیکاباد بیاییم باورمان نمی آید که این همه زیبایی در این گوشه دوردست دیار است. روز تا روز این موضع با بنیاد انشاءات‌های معاصر شکل زیبایی را به خود کسب کرده است. برای استراحت و فراغت شرایط‌ها مهیاست. در ناحیه برای استراحت مهمانخانه زمانوی بنیاد گردیده است. طرح آن را نقش‌های ملی آرا می‌دهند. با وارد شدن به اینجا ما به دنیای هنرها داخل می‌شویم. در مهمانخانه در یک فرصت بیش از 100 نفر مهمان امکانیت استراحت کردن را دارند. حجره‌ها جوابگو با طلبات‌های زمانوی بنیاد شدند.
ошхона низ дар қабати якуми меҳмонхона фаъолият мекунад. дилхоҳ нафар дар ин ҷо хӯрокҳои лазизро истеъмол карда метавонанд. дар шоҳроҳ қарор гирифтани ошхонау меҳмонхона албатта барои меҳмонон, мусофирон хело ҳам хуб аст. лаҳзае истироҳат мекунанд, пас он роҳи хешро идома медиҳанд. осторхонаи ноҳиявӣ макони таъриху фарҳанг ва гузаштаи пурифтихори мардуми мост. ҳар як осторхонаи бунёдгашта ҳунару анъанаҳо, таърих, фарҳанги дуро то ба имрӯз мерос дорад. дар осторхонаи ноҳияи Точикобод намунаи олии ҳунарҳо аз қарнҳои гуногун гузошта шудааст. мо дар инҷа зиёда будем аз 740 намуди ёдгориҳои таърихиро ҷамъ кардем. аз кӯзаҳои сафолин, аз хурма, кӯза, пиёла, чойнукҳои қадима, инчунин аз чизҳое ки аз чӯб сохта шудаги кавлез, чахчӯб, сипор ва дигар чизҳо, чахт ва дигар чизҳо мана дар инҷа гирд оварда шудааст. Инчунин мо дар инҷа аз ду намуди мис дастовардҳо ҷамъ кардем, миси зард ва миси сафед, ки инҳо на инҳоро ягон завод, на ягон фабрика тайёр кардагӣ нест. ҳамин кӯзаҳои сафолину, хурмоҳо, ҳаминҳо дар ҳамаи асрҳо, аз асри пеш аз милоду дар асри 7, 8, 10, 12 дар аввалу дар нимаву дар охираш рушд меёфтанд. осторхонаҳо нақши бориз доранд. тамошобинро ба таърих ва фарҳанг пайванд месозад. ҳар як ҳунари ба намоиш гузошташуда аз рӯзгори мардуми мо қисса мекунад. дар тамоми давр мардуми мо кӯшидаанд ки бо ҳунармандии хеш рӯзгорро зебо гардонанд. зина ба зина ҳамин гуна ҳунарҳо рушд кардаанд. абдулло аъзамов занбури асалпарвар аст. ӯ солҳо омӯзгор буд. баъд аз ба нафақа баромадан ба занбури асалпарварӣ машғул шуд. ин занбурҳо дар гӯшаи ҳавлияш гузошта шудааст. мегӯяд шуғли хело ҳам хуб аст. тамоми рӯз ба коре банд мешавӣ. мо ҳозир дар занбури ира ман нобуд кардем, дар дар занбури нав монд ба чакалса. яъне ду мо дар занбур кор мекунам, баъд охирон як ҳамаша як каминем,
یک اویلای بقواد میشه پودینا میمونیم بعد اگه کلون میشم پودینا 3-4 دسته بعد او هر دی همه یک کمی اویلا بقواد میشه محصولات زنبور بو بلند میشه یعنی 200,000 اگر اویلا 200,000 زنبور پیدا کنه و البته نرمالسی حتی 100 کیلو اصل بهتر میشه چقدر همون مقدار زنبور زود باشه در هر یک اویلا همقدر محصولات زنبور بلند میشه و همین متدوی نو کتی کار کایسیه موضوع پر نام یا درجه کار میکن ایده اویلا اینی تون اصل زود گرفته من یکان خیلی هم بهاری اصلی پرنگی موندگیش استفاده بردم برای که مادر زنبور کمک کارش نخشود زنبور قوام بگیره پرنگی اصل استفاده بردم انا که زمستان هم که باشه با همون اصلی خودش نگاه میدارم اخیرا کچکشم نگاه میدارم برای سرش میست ساحل زنبور پرورده ساحل سیرداره بوده با شرطی که همون نویگروی علم تجربه کشتانی استفاده برده آموزند این هنر را بعداً با زندگی در اومدی خوبی هم خواهد شد. در این طبیعت به زنبوری عسل پروری مشغول شدن راحت استعداد، لیاقت، ذوق و ایجاد همیشه انسان را صاحب احترام می‌گرداند و همین است که ملت تاجیک را قرن‌های زیاد هست که میان مردم جهان همین هنرها همین لیاقت خاصه معرفی کرده می‌تواند و ببینید که در یک گوشه زیبا منظری تاجیکستان در ناحیه توچیکобод ما در یک احاطه هنرهای خیلی هم زیبا هستیم که این ایجاد دست یک نفر هنرمند است. ببینید از یک چوب عادی که بیشتر همین چوب ها کارنوش‌های هم بود، یعنی از یک نگاه اول گویا از این چوب ها چیزی ساخته نمیشد. استاد با یک لیاقت خاصه، با یک ذوق و استعداد فطری خویش البته توانست که همین گونه عالم حیوانات، عالم نباتات واقعا هم از چوب محصولات های خیلی هم زیاد را ایجاد کرده تواند که هم خاندان هم میزهای کاری ما را میتواند که یک حسن دیگر ضم کند و البته در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی این هنرها باز هم رواج مییابند. همین گونه مقصد دارند هنرمندان تاجیک همیشه برای معرفی هنر، استعداد و لیاقت گذشتگان خویش که همیشه نامبردار این ملت، نامبردار این وطن باشند. ادهم دولت از شمار آن هنرمندان است که هیچگاه از هنر خویش قناعت نکرده. همیشه در هنر نوگانی را میپسندد. مهر او به نوهای گوناگون هنر بی اندازه است. بیشتر وقت ساختن اسباب‌های موسیقی را میل دارد. چندین سازها را تراشیده و صدای خوش آنها به قلب‌ها شادی آورده. چوب‌ها را با شکل‌های گوناگون سیمای حیوانات و پرنده‌ها درست می‌نماید. این زحمت ایجادکار تحفه‌های خیلی هم زیبا و دلپسند است. مهر هنر امروز به روزگارش آبرو و احترام، محبت و زیبایی‌ها را تقدیم نموده است. لحظه‌های عمر در ایجاد این زیبایی‌ها سپری می‌شوند. دنیای هنر خیلی هم دنیای رنگین است. از چوب حتی لالی‌های زیبا را می‌سازد که برای گرفتن دانگی و شیرینی‌ها کار می‌آیند. استعداد و لیاقت به زندگی نیروی دیگر می‌بخشد. ادهم دولت در زندگی مقصد زیاد دارد. از گهواره و طبق تا سازهای موسیقی و چندین زیبایی‌های دیگر را می‌آفرد و همین هنر او را تا حد به عشق بی‌پایان زندگی و وطن پیوست نموده است که راه اعجازش رنگین و پرارزش است.
оҳангариро мардум дар бештари деҳаву ҷамоатҳои Точикобод то ба ҳол иҷро менамоянд. касби бобоиро мерос доранд. мерос доштанам хуб аст, зеро дар ҳама давру замон ин ҳунарҳо кор меоянд. машаққати оҳангарӣ дар тӯли қарнҳо ҳунармандонро тавону ҷӯса бахшидаву бо ҷуръати зиёд назди оташ оҳан мегудозанд. сироҷиддин шарипов меросдори касби падару бобоён аст. канори онҳо ба воя расид ва ин ҳунарро аз худ кард. имрӯз ҷавонони дигарро низ ин ҳунарро меомӯзонад ва албатта бо ҳамин тарз ҳунарҳо қарнҳо мавқеи хешро нигоҳ медоранд. ин нақшҳо эҷоди собирҷон эшонов аст. солҳоро дар оғӯши зебоиҳои диёр гузаронидаву ҳамеша диққаташро ҳар як мавҷудоти олам ба худ ҷалб кардааст. дар тарҳи расмҳо ҳеҷ нақшеро волотар аз нақшҳои миллӣ намедонад. тамоми кӯшишаш бар он равона гардидааст ки нақши миллӣ бо шакли хело ҳам олӣ тасвир ёбад. имрӯз дар тамоми ҷашнҳо нақшҳои зебои офаридааш саҳнаҳоро ором медиҳанд. аз ин эҷод нерӯ мегирад. тамоми талошаш бар он равона мегардад ки санъати асили тоҷикиро муаррифӣ кунад. дар нақшҳо маҳаки асосиро гулҳои зебои диёр ташкил медиҳанд. баъдан истеъдоди ҳунармандон нақшҳоро пурра месозад. муҳаббат ба ёру диёр, ишқ ва зиндагӣ, рамзи зебои гулҳо боз ҳам ба ҳунарманд тавон мебахшад то дар кори хеш содиқу дар эҷод беҳамто бошад. бонувони Точикобод дар дунёи ҳунарҳо нақши хешро дар меёбанд. аз хурд то бузург духтарон бо ҳунар машғуланд ва гулдузӣ қисмати аз ҳама асосии ҳунари бонувон маҳсуб меёбад. бо садҳо дилравоӣ нақшҳо шакл мегиранд. зебову дилписанд. мардуми мо ҳунарманду ба зиндагӣ дилгарманд. дар хонаводаҳо ба ин ҳунар ҳатман рӯ меоранд. ҳар яке нақши дасти хешро дорад. хуш аст ки дар ноҳия марказҳои омӯзиши ҳунарҳо низ амал мекунад. инҷо ҳунарҳои гуногунро меомӯзонанд ва қисмати зиёди занон инҷо бо кор таъмин гаштаанд. аз гулдузиву қуроқдузиву духтани пироҳанҳои миллӣ то ба ҳунарҳои гуногун истеъдод нишон доданд. василаи хуб аст ҳунар доштан.
дар деҳаи дараи нушор хизрхуҷа саидхуҷаевро чун занбури асалпарвар мешиносанд. ӯ беш аз 20 сол аст ки ба ин соҳа рӯ овардааст. ба андешааш дар ин табиати пур аз гул ба нигоҳубини занбури асал машғул шудан кори басо ҳам осон ва дастрас аст. занбурҳо бо истифода аз ин табиат беҳтарин шаҳдро ҷамъ оварда метавонанд. чун гулу гиёҳҳо шифобахшанд, яқин асал низ ба дардҳо даво мебахшад. нафароне ки ба занбури асалпарварӣ машғул ҳастанд, хеле хуб аз он истифода мебаранд. аз таркибаш чандин навъи доруҳоро низ дастрас менамоянд. табиати кишвари мо худ хусусиятҳои зиёди табобатӣ дорад ва занбури асалпарварӣ албатта мувофиқ аст. чашмаи гугирд чӣ қадар хусусияти шифобахшӣ дорад, ки ҳамагон ба ин мавзеъ мешитобанд. солҳост ки мардум аз хусусиятҳои шифобахшии он қисса мекунанд. бинандагони азиз, дар деҳаи фатободи ноҳияи Точикобод чашмае бо номи гугирд мавҷуд аст. ва айни ҳол ки мо инҷо қарор дорем, воқеан ҳам аз он ифтихор менамоем ки дар бештари минтақаҳои Тоҷикистон ҳамин гуна чашмаҳои шифобахш табиатан ҷорӣ ҳастанд. ва хусусиятҳои шифобахшии ин оби гугирдро солҳост ки мардуми маҳал ва албатта меҳмонони гирду атроф ки ба ин ноҳия меоянд муайян карданд ва нафарони зиёдро ки бемориҳои пӯст, намудҳои гуногунаш азият медиҳад, таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки онҳо бо истифода бурдан аз ин оббозӣ кардан шифо ёфтанд. ва ин об хело ҳам сард аст. тақрибан ҳудуди 1 дақиқа мо пурра наметавонем ки дасти худро дар ин об нигоҳ дорем, зеро ки хело ҳам сард аст ва мегӯянд ки зимистон об хело ҳам гарм мешавад ва ҳеҷ гоҳ хушк намешавад. ҳамин миқдор ҳамин гуна равон аст ва барои нӯшидан низ ин обро тавсия медиҳанд, чун ба бемориҳои меъдаву рӯда низ шифо мебахшидааст. чун чашмаи гугирд мегӯем, ҳамагон дарҳол хулоса менамоянд ки нӯшидани ин об хело ҳам душвор аст, чун дар бештари минтақаҳои Тоҷикистон махсусан дар Балҷувон будем, дар мавзеи зидаи ноҳияи Варзоб низ чашмаи гугирд мавҷуд аст, вале таъми ин обҳо хело ҳам аз якдигар фарқ мекунанд. дар он ду минтақаи дигар ки мо ин оби гугирдро вохӯрдем, онҷо таъми об хело ҳам нӯшиданаш яъне душвор аст. инҷо бошад сабуктар аст ва хело ҳам хуш аст ки ин обҳо ҳамин гуна равон ҳастанд ва нафарони зиёд метавонанд ки бе душворӣ аз бемориҳои гуногун шифо ёбанд. ин оби соф чӣ қадар ба ин табиат ҳусн зам намудааст. аз баландии дашту даман саршор аст. ин ганҷи бебаҳо воқеан ҳам пурарзиш аст. дар диёри мо ин обҳо ҷойгоҳи хешро доранд. мардуми маҳал ва албатта аз тамоми гирду атроф ба ин ҷо меоянд.
об чӣ қадар сард аст. инҷо бояд каме шароитҳоро фароҳам оранд барои обозӣ гирду атрофро маҳкам намоянд. дигар оби шифобахш табобати хешро мерасонад. хушбахтиву саодати мардуми мо аз ҳамин ганҷҳои мавҷуда аст. хело ҳам дуруст аз ин обҳо бояд истифода бубарем. роҳ рафтан дар ин табиати зебо ба кас хушҳолиҳоро эҳдо менамояд. ду тарафи роҳ пур аз гулҳои зебои табиӣ. ин зебоиҳо нотакроранд. ҳазорон гиёҳҳои шифобахш дар табиат мерӯянд. дар дашту даман мардум картошка кишт намуданд. шуғли мардум кишоварзиву чорводорист. дар заминҳои васеъ картошкаҳо парвариш ёфта истоданд. каме пас ҳосил хоҳанд гирифт. мавзеи сурхкӯл мавзеи басо ҳам зебо будааст. атрофи он пур аз табиати беназир. оби ин кӯл тамоми мавсим сурх аст. зин сабаб ҳамин номро гирифтааст. сурхкӯл. дар ин мавсим мардуми зиёд ба тамошои ин мавзеъ меоянд. бинандагони азиз, бо тамошои анамин тиряхҳои хело ҳам бузурге ки айни ҳол мо дар инҷо қарор дорем, кас тасаввур мекунад ки инҷо зимистон ҳаст. То ҳанӯз зимистон ҳукмрон аст ва анамин боду ҳавое ки каме ба мо хунукиро ҳам дода метавонад, мо ба хубӣ эҳсос карда метавонем ки дар иҳотаи воқеан ҳам кӯҳҳои сарбаланду барфпӯши Тоҷикистони азиз ҳастем. ва инҷо ин мавзеъ дар ҷамоати деҳоти ширинчашмаи ноҳияи Точикобод бо номи мавзеи сурхкӯл маъмул аст ва ин пиряхҳо мардуми маҳал мегӯянд ки умри хело ҳам тӯлонӣ доранд, яъне пиряхҳои кӯҳан ҳастанд. дарозии онро беш аз 2 километр муайян намуданд ва солҳои зиёд аст ки ҳамин пиряхҳо ҳамин ҷо вуҷуд доранд ва бо омадани зимистон албатта каме зиёдтар мешаванд ва чун тобистон фаро мерасад каме хурд мешаванд, вале ҳеҷ гоҳ нест намешаванд. ва ин қаторкӯҳҳо бошанд ки пур аз барф ҳастанд. қаторкӯҳҳои маъмули бо номи Пётри як аст ки қулаи баландтаринаш анамин мавзеъ аст ва мавзеъ аз ҳама зебову беназири ноҳияи Точикобод ҳамин мавзеъро гуфта метавонем, чун қисмате пур аз кӯҳҳои сарбаланди барфпӯш аст. дар наздикии онро бибинед кӯҳҳо пур аз сабзаҳо ҳастанд. гӯё акнун баҳор омадааст ва албатта тамошои ин манзара бебаҳо аст.
пиряхҳо сарчашмаи асосии обҳо дар тамоми мавсим маҳсуб меёбанд. ин зебоиҳо дар ҳар минтақаи тоҷикистон ба чашм мерасанд. аз шарофати ҳамин пиряхҳо инҷо табиат хело ҳам сабзу зебост. фаслҳо дар ин макон мавқеи хоса доранд. мо агар тамоми рӯз сайр намоем, ҳеҷ хастагиро эҳсос намекунем. даштҳои сабзпӯш хело ҳам ҷолибанд. саёҳати кӯҳнавардӣ, экологӣ ва табобатиро мо дар ин минтақаҳо дар меёбем. тамошои манзараи пиряхҳо зеботар аз ҳама аст. می‌بینید و این مشکل البته در این طبیعت زیبا خیربخش داره تنها است من فکرم خودم دوست دارم در اشتر سواری نمودن و سایر این طبیعت ولی همه ترس‌آور است چون ما آشنا نیستیم شاید با اشتر خوش نباید خب سفر می‌نماییم شاید همراه اشتر کنیم می‌رویم тамошои манзарае ки дар он ҷо уштур гашту гузор дорад хело ҳам ҷолиб аст. аҷиб, дар ноҳияи Точикобод нафаре ҳамин уштурро нигоҳубин менамояд. ин табиат барои нигоҳубини дилхоҳ ҳайвон албатта мувофиқ аст. мо бо дидани ин уштур дар ҳайрат мондем, зеро мо бехабар ба сайри табиат ва тамошои чашмаҳо равон будем. нохост ин ҷо уштурро вохӯрдем. ин уштур уштури дукӯҳона аст. агар сабаби чаро як кӯҳони уштур хам истоданашро донистан хоҳед, ин албатта сабабаш фарбеҳ шудани уштур будааст, чун кӯҳон равған мегирифтааст, ҳамин гуна хам мезадааст.
خیریت این اشتر اونقدر سخت راه رفتن نمیتوانسته است. اما نه خطا نمودیم، چقان است. ما خواستیم اشتر سواری نماییم، ولی چون باری اول است کمی هراس داریم. خب لحظه چند کناری اشتر در این طبیعت سیر می نماییم. پس آن راه خیش رو ادامه داده به تماشای چشمه های دره نوشار می رویم. اینک رسیدیم به موضع این چشمه نوشار است. نوشار نامی ده و جماعت است. اینجا گویا اکنون بهار است. طبیعت پر از گیاه‌های شفابخش. بیا و استراحت نما. برای درک همه این زیبایی‌ها خود باید به اینجا بیایی و لذت سیاحت را دریابی. چشمه‌ها چگونه دلربا و شکیبایند، از سینه کوه‌ها می‌شارند، مفتون کنندند. چشمه دیگر چشمه سفیداب است. آبش رو ببینید، مثال شیر است. توجیکобод در آغوش طبیعت خیلی هم زیبا جایگیر شده است. ما در هر گوشه آن یک زیبایی، یک دلربایی، یک موضع جالب را واخوردیم. مفتون میشویم. به نمودهای گوناگون توریسم مشغول شدن ممکن است. معرفی باید نماییم این موضع ها را. دیگر همه چیز مهیاست. شما نیز به تماشا، به سیاحت به توجیکобод بیایید.